team post in nen kut kan in tlai chan na thonghnia kul li pur ni hlei kwa Zaanlei Thawngchimnak kan thok chan Zaanlei marat farm bol ka se chinram te dim peng te dim kale lampia mi Kennedy sakhan chu ZFU PDF zolen kutin SSC World Cup ni anlak than nuwa ni zan zu ni hlei ria Zaanlei sumilan paruk shonga Kennedy tlang tange mi so sang khwa lut in khwa mi pa vial te le khwal tlong mi na chu an tlai na i cheklat nak an to na an man liao mi sim card song an chwa ter na i an lak piak di na tia twal chung mi ni an chim SSC World Cup me thal ka nak ruanga so sang khwa mi cheu khatliam atwar mi an umi le atong mi vial te chu SSC World Cup ni zana an thla than di na tia thei ase so sang khwa he ane ngai nak phunam khwa mi na chong so sang khwa in an khwa laya SSC World Cup pora lam sialin lu ani tim kong an thei nuwa zan hlanin tram tang le lawa an sam na tia thei ase chinram matupi penga shambun in shiam atlai mi CDF matupi brigade chuni an hunram chunga du pawin yakhain aral kap SSC le akut tang team brotherhood an chol sang e ka daunak an kalpi mi chu arem lo an ti an hunram chungin chwak di dingin ni chan chu ni hlei riata rarin peknak chathan an chwa atu liao alin sangai mi matupi khopi ka dauna konga hin matupi pengsham tlai phuni CDF matupi brigade 1 le CDF matupi brigade 2 chu aluan che April ni kolani ruknia khan ton beru anak an rak ngai e ka dauna kalpi ding kong chei mai nak an ngai mi a CDF matupi brigade 1 ni hin e kutanga umin ka dauna kalpi arem antina an rak tina in CDF matupi brigade 2 ni andu lau nuwa palewa lampi lai SSC World Cup sakhan chu brigade 1 ni tranvolak dingle brigade 2 ni hakhat lamlei SSC World Cup tranvolak veding in kap ni kar natlak nak anrak ngai kong CDF matupi brigade 2 ni anlang ter kap ni kar tha te in natlak nak an ngai nuwa CDF matupi brigade 2 chu alwan cha mai ni rukni thokin matupi khopi khala ya 140 SSC World Cup sakhan le biuha sakhan lak dinga Chinlen Council World Cup le ka dauna kalpi dingin timlam nak an ngei changi jun ni hlei sari sana phaneng khwai tim cha te in an nuwa azam khowelo mi phaneng khwa mi tar nu tar pa paria chan chwa dinga moto pakhat in an thla mi Chinlen Council World Cup pakhat chu le akut tang team brotherhood ka kap ni an rak tlai ronga kapni karboy nak achwa kong CDF matupi brigade 2 ni chun an lang ter CDF matupi brigade 2 ni chun shwai mi team brotherhood ni ramrilon in nan thil to mi hi ngol changulo kadaw na kan kalpi nak munin aran nakin chwak di changu chin mi kara huat nak chwa ter dinga nani som mi chu kandu shim lawi chun kadaw na kan kalpi nak munin nunan tol du law asia chun Chinlen Council World Cup ni kanin ka chang na lai tia kutang team brotherhood World Cup potural rin an pek na he kong he pet lai global matu organization GMO ni chun ha kha le than tlanga ka daw na kalpi kho ase kaw lewa CDF matupi brigade 1 le team brotherhood ni ka daw nak an kalpi chu ama nak matupi khopi chung thenga ra in nan ho nak le boyna karak chwa ter tu CNF CNA Chinlen Council le changchi phu chu aran nak in CDF matupi brigade 1 hunramin chwak chalu nan chwa du lawa sia chun thisen alwang mi vial te trambaw lak nan hauswa lai tia ni zan chun ni hlei rata an lang terve Chinram matupi khopi chung peng ukzung SSC World Cup sakhan chu Chinlen Council World Cup changchi phu ni alwan chia mai ni som thum ni ya an lak nuwa matupi khopi SSC World Cup khala ya 140 sakhan le biuha sakhan chu pezulin an ka chani ka daw nak an kalpi lewa yakhan World Cup shwai mi team brotherhood World Cup ni phaneng khwale khala ya 140 SSC World Cup sakhan kara nanho nak an pek na ranga kap ni kar ka daw nak achwa kong Chinlen Council ni san juni le rata an than i atui ka daw nak an kalpi chu ama mi nanho nak pe ti loadingin Chinlen Council ni chun rarin pek nak an to Chinlen Council ni chun Chinlen Council World Cup le changji phuni matupi peng khala ya 140 SSC World Cup sakhan le biwa sakhan lak dingin alam kipin kani som chu ama lewa
nizan chu ni hlei sari ni ya jakhan ral ka pe Asia mi chim brotherhood ral ka pol ni matupi khopi chungi a sheng mi twal chungmin ha chel kam dingin trambo pek mi chinlen council ral ka pakhat chu arang lawin an tai pi na ka dawnak an kalpi nak mun khala ya 140 SSC World Cup sakhan le phaneng khwa kara ka dawnak kalpi khoding in no nak akan pek ronga kapni kar eka dawnak tiang achwak tia an langter chinram lot nak ding cha tha jang chho eng ka dawnak akalpi tu chinlen council chinlen chawza defense ministry tanga a ummi CDF matupi brigade chu telin changtri phuni ka dawnak akalpi nak muna yakhan ral kap Asia mi chim brotherhood ral kap ni no nak kan pe ti hla ulo chinlen council ral kap changtri phuni Khalaya 140 SSC World Cup sakhan le bewha sakhan chu aran nakin lak kan Zaanlei tia chinlen council ni an that mia an langter hi konga hin Asia mi chim brotherhood ral kap ni ral kap na ni nun nak pek in le hliam twar buin matupi khopi chung Khalaya 140 SSC World Cup sakhan le bewha sakhan pe zolin kan ka liawa CNF CNL akut tang ral kap na ni ru lo pin an kan ka I atua chun SSC World Cup le CNF CNA Asia mi ral kap kar che in kan cha a chim brotherhood le changtri phuni kan ka ve na tia an lang ter ve man leram chen malhaing peng te kang khwa boy le anupi chu alwan cha jun ni lenga ni akhan PDF ni an film hlom na tia twal chung mi na ni an chim te kang khwa boy sing mi ong le anupi tin san chu motorcycle in chau chung khwa lei an kal lewa PDF ni cheklat nak to adingin lampia an dir ter nana in dir du lawin zam ani tim cha mai thalin an ka na I mundila an thi kong twal chung mi ni chun an chim teyat kan khwa boy sing min ong chu SSC ni rammino ra kap tlak ding ti in phung an nun ter chan nuwa SSC cha minau akhom tu asi minau min cha jin lak le chamcho phungzo terna ka twa tu asi tia twal chung mi pakhat ni achim RFA ni an khop mi cha jin ninga SSC World Cup ni rammino ra kap tlak ter nak ding phung an nun ter chan ni February ni sha in atu tianga SSC kutang khwa boy som riat le pathum film hlom an si chang man le khopi chunga pangpar aton mi twal chung mi chu Aung San Suu Kyi kum som sari le kum kwatlin chwa cham tuak cha a pangpar nangin du lo nak lang ter tu an si tin SSC World Cup ni hin ju ni hlei kwa nia an tlai na I minung pasha shong an tlai chang na tia twal chung mi na ni an chim atu tianga minung pasha an tlai chang na I an tlai chang na tia kan thei tlai atong mi na chu chian eta san peng lak phak ti dora achu mi an sim khopi chung helin cheklat nak an to I twal chung mi bantukin a thwa mi SSC World Cup jong an tia twal chung mi pakhat ni achim chian eta san peng lam som thum le lam khat le lam kil som riat le pathum zonia mi lak phak ti dora achu mi mino pakhat chu pangpar aton ti in ra kap thwam ashuk lewmi SSC World Cup pol ni an tlai chupina man le khopi sweye min lak phak ti dora achu mi nungak pahni le nutung pahni song an tlai na tia thai asem SSC World Cup pol chu man le khopi chungdor ke pa I chok in cheklat nak an to I pangpar aton mi pau an tlai na ni hin chu ni le kwa chu Aung San Suu Kyi kum som sari le kum kwa tin chwa cham asi bantukin ramkip mi ni pangpar mangin du lo nak an lang ter tia thai asem Sagaram chen mungi wa khopi ya alwan chia jo ni hlei sari sing la ya khan PDF ni ani chit mi moto chu SSC World Cup ni an ka I PDF pakhat anun nak aliam pina minung pakhat lai an tong tia twal chung mi na ni an chim jingle similan pakwa shonga PDF le SSC World Cup kap ni kar ka deu nak achwak I PDF pakhat nun nak aliami pakhat an tlai mungi wa khopi chung hun khata PDF ni SSC World Cup ol an waka na nu moto in an kirpa lampia SSC World Cup ni an rakka ve na athi mi letle atong mi hi mi zai bantuk Shyam tlai phuda an city mi fiangin an thai asari lawi twal chung Shyam tlai phu jong ni thong an than mi umri lautia twal chung mi na ni an chim SSC ni an man mi Telegram channel ni chun mark chu phun moto pakhat chu cheklat nak to dingin an dir ter na in an dir du lo ronga an ka I PDF pakhat athi minung pakhat an tlai
type 81 methyl pakhat mk12 methyl pakhat kutser methyl toy pakhat kwan kul le kwan sari kwan bom pahnih le motor pakhat an lak tia an lang terve Sanram kul chak lei nong khiaw penga SSC World Cup ni ka deuh nak an tua Asia man an ka ruanga GNLA World Cup pakhat athi e minung pali hliam an tuar tia GNLA ni zan jun hlei riat nia an than ummati khwa a phi hun akhwar mi SSC World Cup pol ni sammase khwa le ya shaman voili an ka e shaman kwan chu GNLA sakhan chunga atla jun ni sha zan zonga SSC World Cup ni shaman voi thum an ka chap tia GNLA ni an than alwan cha jun ni kwa ni zonga mung mit penga SSC World Cup ni pound zanga arit me bom mangi ka da unak an tua ronga GNLA World Cup pathum hliam an rak put kong GNLA ni an lang ter SSC ni kap ni kar ka de natlak nak an buar e GNLA nak muna tim siam mam te in siang man le bomin pe tlaing ka da unak an tua tia GNLA ni chun an lang ter Karen ram kul le paku ram chen aton nak ram ri tan chong chong ngu lampia akal mi SSC World Cup mo cho chu tua chung siam tlai tang tri phu ni an ka e captain pakhat terin SSC World Cup pasari an thi kong KNLA Brigade 2 Battalion 5 in Ral Trambo ngai tu pakhat ni achim alwan chiam juni hlei ruk Zaanlei Thawngchimnak pathum le minute som li shonga tan chong chi peng bajin nong sakhanin achhuak mi SSC World Cup mo cho pasha chu tan chong in chong ngu lampi meng ruk le meng sari kara KNLA Brigade 2 Brigade 5 Battalion 5 le tang tri phoni rakbo in an ka e kapni kar ka deuh nak achhuak chu lampi ka deuh nak a chun SSC World Cup playing captain pakhat le akut tang minung paruk an thi tia thai ase Karen ram kul mia odi peng thang lai SSC World Cup som nga shong ni an nga mi su kali sakhan chu KNLA Special Operation Group SOG Letwal Chungsham Tai Tang Tri Phuni an lak kong Special Operation Group SOG Information Center in Jambao ngai pakhat ni achim Juni hlei sari Zaanlei Thawngchimnak pasari shonga KNLA Tang Tri Phuni chun su kali SSC World Cup sakhan chuka sham an thoki Juni hlei ria Zaanlei Thawngchimnak pariat shonga SSC World Cup pol chu sakhan chwa takin an sam na e Tang Tri Phuni an hnuin an doi nai an ka na tia thai ase Juni hlei sari Zaanlei Thawngchimnak pasari shongin ka sham an thoki ni jan Juni hlei ria Zaanlei Thawngchimnak pariat shonga SSC World Cup pol ni an sakhan an chwa taki an sam na thong fiang thai asari lo atu tiang azam mi SSC World Cup pol chu an doi na e munram then fel nak zong an tua pa tia Special Operation Group SOG Information Center in Jambao ngai pakhat ni chun achim alwan chia mars kol sari nia khan khen yu du palaya pengkom Brigade 6 munram mia odi copy thanglei su kali sakhan SSC World Cup pol chu Shyam nam hei updingin KNLA 103 le KNDO Battalion 8 ni rawin pek nak cha an rak pek na tutan kan Thawngchimnak chuma avial hin kan dong ter ri lai nandi lak chunga kanilom tuk singshan thai singa thongpang thar he kani tong chan te na lai